Whaatala whātu Talafola Radio Samoa i le nei fo i tae au, ma lo le soifua manuia, o se mea lau whaafonga o tā lau le nei tae au. E la o suia fuafuanga le atu kuki mo le masina fou, e ui le mai a whaamaonia o la lātou lua i case o le COVID whai malanga atu mai New Zealand. O le ua ripotia mai wa maa wale ulua i case whaamaonia o le COVID whai malanga atu mai Aukilani, ma tau nu i le atu kuki le asfareile o le vai asu tālu ai, ma o lea case o se tamaititi. Ai ele i maa wale case whaamaonia o le masina o November na whaalawi lo mai ai fuafuanga le atu kuki, o le masina fou e tatala ai le whewa isa o loto o pāsese le vao New Zealand ma le atu kuki. Ma e na o le pau fo i leo le atu no e sa o loto, le whaanofo e se o tata kiwi i leo atu, whaapele to e taliu mai. I reporti tālu mai o na whaalawi lo le ale ai se whaanofo e se i le vau atu no e lua, ua ngā i lunga le to a tele o pāse se whaia bookings mo whai ngā malanga. E tu sa matala o TV tasi, o le tamaititi se fulu tausanga o whaamaonia lo na siaki, e le o maua ni au ngole fulu, ma e whaapea fo i lo na ainga. Ma o lo mawhanawhana le atukuki o lo maua lalo le lamatia o community, mai le pepesi tua. O lo tu mau pea le aso se fulu whao Januari lua afe lua lua, le wata o toa ile sa o lo tonga e whiawa iei pāse se le vau ni usila, ma le atukuki. Wa filifili nisi o e ka le si o le a wha wau pea sau ni ngā lotu whaia online, se ia o ile tausanga fou. I lalo le mōli mū, ma le lanu mōli o le traffic light system walo ia nei. O lo mawhai o na whaia sau ni ngā lotu i lalo a ia i ngā wha au popo iai, ma le tatau o na tā pāle vaccine pass. Pei ta ai reported TV tasi, ua filifili nisi o taita i a wha au pea sau ni ngā lotu online, e au fei masau ningol kirisimasi wha apea le tausanga fou. Mo le maua Jonathan Dove o le Christ City Aukilani, o le ale aini a lātou whaatasinga ai o le a wha au pea le whai o lotu online se ia o le masino Februari. O Reverend Tau Mawhai Komiti o le Kalesia Metotisi Grey Lane e tusama reported TV tasi, o loo wa ai pea i le neiva yaso ma o loo whai lava ma le wha ai tete. O nisi o Kalesia wa Tau Mawhai lava fo ia wha ese taimi whaatasia i tangata whai tui ma i lātou e le aini tui. Ma ue talafoua nisi o Kalesia Samoa na whai pea na nafi sau ni ngā lotu online ai ua wha au popo i a isi sui o le Kalesia. A o iai le atunu i le weekend mua le traffic light system. Se lau ma le ono community cases whaamawina na nafi e tusama reporti ale soifua maloloina. O nei community cases na maua mai Northland, Aukilani, Waikato, Wanganui, ma Canterbury. O Aukilani e to atele ai, o mai iai le iwa sultolu cases, ma e o mai ana nafi, o lo ofesoa soani la ufa inga aluenga i le tolu afe ono se lau luas fulvalu tangata o lo ufa anofo e seifa leo ainga. Ma o lea fai numera e au fia le valu se lau limas fulfitu o cases whaamaonia. O le whai numera fo ina tā ua mai ana nafi o lo au fia i leo lua i case reporti a mai Wanganui i le asa to nai. Ma i ulua i reporti wha atatau i lea case e fōlinga mai na maua a o whea lua i whafo mai ma Wanganui. E se mai cases reporti ana nafi, e ivas fulvalu cases na tā ua mai i le asa to nai. Ua pa ma walalo le whai numera o whānau a o ngai tutonu o Aukilani mo le ulua i taimi i tutonu o le luas furu lima tausanga. I whaamaumaunga al matanga luengo a o ngalo o whailoa ai. Lua se lau valus fulfa afe ma le fitu se lau ma le lua whānau a o ngā whaamawina le masino Iulai. Ma a whaatusa i le taimi lava leo le tausanga te aluai, o ese le isi afe ivas fulu ma le lima. O se pa tele wa sa wai le mai a whaatupula i o le vao le lua afe ono se lauanga i le wha afe o whanau a onga i tausanga taitasi. Ma o se maua lunga na tumutumu, ma whainga te aile sa i lio a wanoa moa o ngai tutonu au Kilani. I reporti a leitio a New Zealand lo tua i aile to ai titi o tangata whaimalanga mai a whaamautu i New Zealand. Whaapea a inga wo ese ma au Kilani, ai sa ili isi a aia ma waifa le tau ngō fie. O se alfa inga fo ia talitonu ua a fia ona o le to ai titi o whanau a onga ho mai mai fafo. Tala mulumulo le tae au? O lo so e leo le ali e talitonu o ia lea na fasi o tia le talavou i se tasi o ka paka i kalai estete. O le vaveo le asto o na i wha o ane ai reporti leo. I le mai a mau o Levi Haami ma manu angatu ngā i le ka paka le countdown i Morehouse Ave. O le li talavou se fulu valu tausanga i a Haami na awi nā tuai le whale mai i kalai estete muli ai umalo na ola i le awa uliana nafi. Ua so e nai nei o se mata upu wa maliu o na ua wha o ia i se tasi le oti.
Ma i reporti o le staff ana po, o loo atangia mai ai o loo silafia e leo le na whaaoina le o tia hami. Ta ua mai fo'i o le ua maliu e whaapea na ia le iloa se mea le taimina tupu ai. Ma o se oso whainga wa tupu i le pō mua wa mōli lanu mōli ai kalai e sete i lalo le traffic light system. Le e tatalai papu ma fale ainga e au noa mani a ia inga mo tangata ua umatui pui e lua le koviti. Ma sina ta aluai na whasoti ai fo'i si tala vau e to alua whaia whaavavea i kalai e sete lava. O lo tatala lava fo'i lava noa i taimi nei, i so o se tasi e sila fia nisi whaamtalanga a o whaawa wai pea so e so e ngā leo leo. O tala nao le nei tai au, manuela am tangol vai aso.